seorang rohani rahasia. Nunggu terlanjur sayang, terlanjur cinta, dua rahasia. Habis salah doa wito papolosu makaholongi ho. Aso adong labana holok kunay asubag tuho. Tumagon mamasira na pesito taon na baik. Lama ho ito luluy mana asik dalam gantian. Kegiatan tolong jangan lupa ya, kita share terus ke segala penjuru. Setelah minggu ki hubahek dong lapas orang rohani rahasia. Nunggu terlanjur sayang, terlanjur cinta, dua rahasia. Habis salah doa wito papolosu makaholongi ho. Aso adong labana holok kunay asubag tuho. Tumago na masira na pesito taon na baik. Lama ho ito luluy mana asik dalam